Alhamdulillah. Assalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Speaking of Hirama Islam. E hewtika darsu men do beldi ka julide beldi marché. Karamo ko be men wonbe e jande ben ko Oustaz Mouhamadou Salihu Diallo ko be jibinaɓe nder o sous préfecture Gaya ɗum ko e nder préfecture Mali o ara hande e Allah baale nden ɗo ko darsuji ɗiɗi woni ko ɓe woni e finude darsuji ɗin ɗiɗi kala ko darsuji sira darsu mo wonde fuɗɗode on ko deftere Khulasatu Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin darsu ɗimo on ko deftere Suwaru min hayati sahaba araɓe janna e fi o sahabajo tedduɗo wiyeteɗo Sa'd ibn Abi Waqqas ara musidɓe ko tolini e darsuji ɗi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Woni waɗugol nelaɗon embargo wa ali bayti kamɓe yimɓe ɓe gure maɓɓe ɗe ɗo tawi inabi mana wana filigol de ko joni ko julɓe ɓe tawiɗa marsal joni ɓe natiri leñol joni ko leñol nelaɗo ngo fof wona waɗede embargo koyte embargo on joni yawtiɗo wigol ko makkatu arɗo wono arde nata islam ɓe gandi ɓe anno hurta ɓay ɓe andi mawsumu hajji hewto andi ari hajjete hay adone laadone leydi kono arno hajjirte noon no kaani ɓe haaldi ɓe wi joni ɓaya gandi Mamadou ari o no nawi ɗo se waɗali programme o bonnano yayi si ɓe jananɓe arɓe ɓay arɓe ɓe fo aray ko marɓe moyen si ɓe jaɓoy islam o norro yayi kon ɗum watte ɓe ni yoɓe haalduɓe fotta ko ɗum ɓe wiyata nelaɗo woɓɓe maɓɓe wi daari ɓe noddi o wiyeteɗo Walid ibnul Mughira ɓe landoni woɓɓe wi si tawi ari wi yo wiye ko feetuɗo ana feetuɗo ni de ɓe wiyen awa ko ndurejo wayni ɗe gandi ndureɓe ɓe wi awa wiyen ko mbilejo ɓe ni ɗe gandi mbileɓe ɓe na kanko nde ɓe wowli ɗiɗo fof ɓe na wowlanima joni kon ɗum fottoyten o wi ɗo ko ɓuuri ɓattodirde e gonguɗi ɗi yewtoyten ɗinde ñande haray ɗe fottani ɗon no wawi famade seeɗa wiyemo ko mbile faade mo yewti wonani ɓe fottani ngol konngol ɓe watti hulɓinirde ɗum yimɓe ɓen ɗe gandi Tufayl bun Amr Dawsi landon Dawsi nde arno ɗe gandi ko ɗum ɓe hulɓinirnomo ɓe hulɓinimo ha huuli ha ƴetti hottollo naati ka nder nokki ka fi wattaw nani to nelaɗo kono winde mi arno ka binde juulirde mi ari mi tawi nelaɗo no juulude ɓe jangga go ɗum Allah on ƴetti ko janggata ko naadimi ka nder nokki ko mi hulɗi hottollo ko fof mi nani fi wo tawi nelaɗo no pooɗa himo pooɗade yaha nelaɗo tawi na kanko faala yawgol himo yaatu kono yaari haw naati islam ɓe gandi Abu Hurayra o jungo o ɗo naati islam to ɓe musidɓe ɓe ɓe yirno ɗum ɗo azamu ɓe fiɗi ala qatli nabi sallallahu alaihi wasallam ɓe dow wargol nelaɗo ɓenni joni ɓayen tawi ɗum ɗo en tawi solution aɗa ko ɓe waremo fa asaratu ɓe howimo ɓe hundimo ma ɓe waɗide embargo wa ala bayti yimɓe ɓe gure maɓɓe nen fi sha'bi ka joni ɓe yaltini ɓa e nder maɓɓe ko ɗum waɗi ɓiiji no wowle mi anda kadi wuri kono angal taskare seeɗa ma angal bindi seeɗa no wowli joga yimɓe on nanay noon na si goɗɗo maayi o naadora e 60 aljanna ka goro o naadora 60 ka deyo ɗum ɗo ko ɓurayno heɓude ɗum ko ɗiɗo ma tato ko annabi Ibrahima khalilullah mo jomɓe wi wattakhadallahu Ibrahima khalila ha wi wala tohdini yawma yubatun wata hersina ñande dargal naata ɓenga yiite mi naata aljanna jomɓe wi ko ɗum noon mi watta annabi nu ko kanko woni abdan shakura kanko ɗum no dirande yimɓe nde jomɓe wi abdan shakura annabi nu kono ɓiɗɗo makko e ɓeygu makko naata yiite ɗo gande hande ɓiɗɗo makko on yeddunomo
nde wullitino ka jomumen wino innahu amalun gayru salih na golle moƴƴe ni o ɓiɗɗo ma jeya kay ɓe guure maɗe o naata yiiti se ƴetti nelaɗo sallallah alih w sallam abou talibu tampani nelaɗo yanganike nelaɗo yiɗi nelaɗo waɗani nelaɗo kono a taw naata yiiti e ɗo fof hollay wondema na baka gollon tigigol ma hawtugo lewti en ɗam ma wondugo wonti naada e ma aljanna ko jokkugol ko jokkugo nanda sen faama ay si wona on leñol goto sa jokki ko jokki kon ɗum naadeta aljanna ko hawtuɗo wo sa jokkal ko jokki kon ɗum naadata goto aljanna pase ɓeɗo tampum wa manahu annum ɓe haɗani ɓe al arzaka arsikeji bi mana goɗɗo yeeyataɓe goɗɗo sotta jungo maɓɓe ɓe alda programme kono ɓe ñamirta watta fakuɓe fottani ala allah yaqbalu lahum wonde wata ɓe jaɓanɓe sunnan sunno abadan pooma accord yoɓe yewtu kamɓe ɗon ha ɓe fottana e goɗɗum foppu fottani wonde wata e goɗɗo jaɓanɓe e sunno illa sona ida aslamu nabiya sina ɓe ƴettay annabajo on ɓe jonna ɓe lil qatli fi wargo sina ɓuraysi ƴetta mouhammadou ya ƴette mo waro min hetto si ɓe waɗi ɗum sullol laatuɗum si ɓe waɗal ɗum ɓe ala famodirde ɗum ɗo ɓe waɗiri ni wa katabu ɓe windi mattafaku alay konko ɓe fotti e dow mum fi sahifatin e ɗerol allah kuha ɓe yowingol fil kaba ka suudu kaba ɓe windi fi arɗo wo ɓay arɗo o yiya ɗum ɗara ɓe yiya ko ɓe fottani ko wondema ɓeɗo goɗɗo jombantaɓe ɓe jombanta goɗɗo sodata jungo ma ɓe sodata jungo goɗɗo goɗɗo wallataɓe ɓe haldataɓe fotta kala ko woni ɓe tuppi hakkude maɓɓe ɓe waɗi ɗum kono woɓɓe maɓɓe e jikkuji arabe ɗi ɓe marno jikkuji moƴƴi ɓe jooɗi jemma ɓe haldu ɓe wi ene ɗo jaɓi ɗum ko nunɗal mouhammadou en ko jeeyaɓe makka no jeyrani fi o addi ko welata en est ce que ko no jeeya e nunɗal yo ɓe diɓɓe maɓɓe mayirni heege yo ɓe tampir ni yo ɓe waɗir ni enen ɗe ñaamay ɗe jooɗi ɗe fanki ande araba andaɗum ɓeyni on tuma wayi goɗɗo e maɓɓe wi hee min on ɗo mi jooɗata ko ha goɗɗo toñemi ɗum wi ɓeɗo fof go koye feraɓe wawi hee yahen fottani en tawta tawi noon ɓe yahi ha ɓe ñaami ko boɗo heege ɓiɓɓe maayi tellement sonja ko ɓe sonji ka chebu makka o sonja ɓe ari ɓe fotti fotta ka suudu kaaba goɗɗo wiye min mi tawta ko waɗɗon ɗo nanunda iɓe hani hebde ko ɓe ñama ɓe hani waɗanede ko fof waɗi ko par ce que kamɓe kadi ko ɗo ɓe jeeya goɗɗo maƴi to wi min kam miɗo tawti o ɗo goɗɗo maƴiri to wi min kam miɗo tawti goɗɗo maƴi to wi no tawti ko bandi andi bandi Abou Dialy wi nde ngal haldigal ɗo ko jemma ngal halda na goto wowni ɓe a tawti ɗum koko haldani ngal haldigal ɗo ko haldigal jemmani ay bandi kañum no andi ɗi ɓe ari ɓeni joni aɓe gori ɗin piwoni mo ɓe wi ɓe awi men tawta ɓe awi no tawti ɓe ay tawta ɓe yahi ɓe sorto e kaydirɗin ɓe tawi ɗum ɗum ari ñaami ɓere ko ɓe halduno wata nelaɗo e waɗane goɗɗum kon ɗum ɗo ñamama yiyata ko ande ten eyi so ɓe tampuno ɗum wa kana dalika ɗum ɗo ko wanno fi sanati sabiati ko hitande jeeɗiɗaɓire nden minan nubuwa annabako gila ɓe nela ha ɗo ko gruɓol jeeɗiɗaɓol ngol wonno ko ɓe waɗano ɗum ɗo asila nande ɗen mata azamat qouraichum ko honde qouraiche fellutuno ala qatli nabi sallallah alih w sallam e dow wargo nela sallallah alih w sallam mada amilat fihi ko ɗum ɓe golluno ɗon ala ayi cheyin ittafaku ko yoore honɗum ɓe fottanno alkatabu bi dalika ahadan yarli ɓe windi e ɗum aadi fi ayi sanatin kana dalika ko hitande wonde ɗum ɗo waɗi ɗo noon ko dowa wonde fi ayiyati sanati kana dalika kasi al khulasatu khulasa on ɓe inni lamman tashara al islamu nde islam on sakitino asoratu qouraisu wanno embargo annabiya nelaɗo sallallah alih w sallam wala e ɓeygure maɓɓe nde wa sahaba o sahabaɓe maɓɓe ɓe fi cheabi makka ka jooli makka wa manahu annum ɓe haɗani ɓe al arzaqa ñameteji
3 sanawati duuɓi tati o embargo no konti yimɓe no soñdi wattafaqu ɓe fottani kadi ala qatli dow wargol nelaɗo a darsu saabi wali shuhum dars nogay e jeeɗiɗaɓe on hijratul habashati thaniya fergo ngo ya habasa ka dimmo en jangino fergo ya habasa on ka ara num ɗo ko ka dimmo bada dukhuli nabi sallllahu alayhi wa sallam ɓawa natugol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam wa qawmi yimɓe makko ɓen a shaba ma a shiba ka jooɗi ɓawo ɓe naɓa o embargo ɗo ɓe tampi amara ɓe yamiri jami al muslimina julɓe ɓe fof bil hijrati fergol ilal habasati ɓe ya habasa ɓay ɓe yiyo son jawaɗɗo ɗo iɓe andi o to no moƴƴiri ɗon ɓeyni julɓe ɓe fop on fop yeehi habasa fo yeehi min on mi heddoto ɗo mi yettina dina kanko heɓi mi womi min muño ɓay ko min woni nelaɗo ono yawn toon ɗe wota ɓe sonjirol ni tawi no bittini nelaɗo ko yimɓe ɓe sonjete ko ɓe maaki fa hajara feri 73 rajulan wa ida athara 10 imratan bi mana feri e dow maɓɓe 73 rajulan worɓe 97 wa ida 10 imratan e sonnaɓe 11 ɓeɗo feruno min ɗum no jeeya maɓɓe Jafar bun Abi Talib en jangino gissa makko ko yawno ton ko golluno wala yaqabihim yawno tawtoyɓe toon muslimul yaman julɓe ɓe yaman o yari ay ɓeɓe yaman kan naati islam wawm tawi ɓen ɗon noon no jeeya mu Abu Musa al Ash'ari ar no jeeya o Abu Musa al Ash'ari wa banu ammihi e ɓiɓɓe bappiraɓe maɓɓe ɓe wa kanata hadhihi l hijra ngu ferguɗo laatino fi sanati sabi'ati ka hitande jeeɗiɗaɓire minen nubuwati ka annabaka as'ilatu landa den bi mada amara nabi sallallahu alaihi wasallam ko fi on ɗum nelaɗo yamirani ashabahu ma ko on ɗum nelaɗo yamiri sahabaɓe maɓɓe ɓen bada to fowde shi'abi ɓawo natugol ka jooɗi kam adadal muhajirin ko jalo wonno feruɓe ɓen man lahiqa bihim komba tawtoynoɓe fi ayati sanatin kanat ko hitande onde ɗum laatino hadil hijra nde ngu fergu laatino alkhulasatu résumé on bada dukhuli nabi sallllahu alayhi wa sallam ɓaw natugol nela sallallah alih w sallam a shiba ka jooni fi sanati sabiati ka hitande jeeɗiɗaɓire amara al muslimina ɓe yamirno julɓe ɓe bil hijrati fergol ilal habashatu ɓe ya habasha marratan taniyatan laawol ɗinno fa hajara feri 73 rajulan feri worɓe 97 wa ida asharata imratan e sonnaɓe 11 wa lahiqa bihim tawtoynoɓe muslimul yaman julɓe ɓe yaman wallahu taala alam noddine kayen continue jango ko joolo أشهد أن لا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya joni den jangude fi o sahabajo tedduɗo wiyeteɗo Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu. Aray hanke en jangino fi Sa'd wonde Sa'd o ɗo ko kawirawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Tay nelaɗo yiɓe teddinnogo kawira yagal illa may maɓɓe wondema ñandere goo yiɓe joɗude sahabaɓe ɓe ayni Sa'd no ara ɓe mantorimo ɓe inni oɗo de ko kawanni yo goto kala hollanko mboni kaw mum. ɓe inni lakinna islam Sa'd ibn Abi Waqqas koni tun natugo Sa'd ibn Abi Waqqas dina on lam yamurra sahanan haniyan hayyinan ɗum feƴƴirade tay no newi tun wonde min o natuno to islam kafa kalas tay nanni tay nano natugol makko dina on newanoki moƴƴa. Waynama ko woni tun arrodal fata weybitani no suka on almu'mina gonɗin ɗon li tajribatin jarrabuyeji min ahsat tajaribi immorde e jarrabuyeji ɓurɗi yorude. indi o heɓuno ɗum moƴƴa haswatan ka yorugol wa ana fiha e ɓurɗi sattude unfan ka sattugol hatta innawno kanko balaga yottino min kaswati a yorugol majji wa unfiya e sattugol majji an anzala Allah subhanahu nde allahu tedduɗo jippinno fi shania e fiyake ɗum ɗon qur'anan qur'an e gandi ɗum ɗo satti tellement ko eɓi ɓittende mum e mapunde yawno ha tay ɓe jomi men wallitomo ɗon jippinanamo aya no gerda e o probléme ɗiɗo ɗo ko adi probléme ara noon himo ɗofti nene makko moƴƴa himo yiɗi nene makko joni noon o yay kadi himo yiɗi diina o naati islam ɗum welimo joni noon nene makko wolli ɓe islam o yalte siɓe famodira e noon le o falaka yaltude o ɓitti hakkude ɗiɗo ɗiɗi kon ɗum o suɓoto. Allah jippini aya qur'an e haqqe makko hollimo ko onno gerdata yumma makko ko onno gerdata diina kan hara e fose mum bonani o gandi sattu no ha si ñawowo ari tay kadi ko président de la république on ari ñaawi ñawore nde ara ɗo tiiɗi moƴƴa ka ɗo tiiɗi few surtout noon joni waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala tigi memmini wallini ñawore nden fi makko. ɓe maki no joni fal natruku li Sa'din accitanen Sa'd al kalama yewtere nden li yaqusso alayna fi yo gissonoen habara hadi tajribati fi yo gissonoen habar o jarrabuyeɗo alfaddati mo siga mo mbuuɗa waade noon maɓɓe ɓe maka ala ko ñembini suru e dow maggal ka singal ɗon ala ko goɗɗo yeti sikirgol no suru sikirta cenga sika kangal tigi ara sojo waɗali ka no a ko nantinte ara nantinante ɗon naadi micro nantino ngala ɓenda ɓe nantinte ɗo ko repetugol tum sina ɗum ko kanko wowlu ɗon ko kanko ɓuri andude kadi kon no woni joni kanko nden sifanade qala Sa'd ra'aytu mi yino fil manami ka ɗoygol miɗo ɗaani hari qabla an uslima ko attila natde islam bi 3 layalin balɗe tati ka anne a sikka min gariqun miɗo loƴade miɗo yoolade fi zulmati niɓe bato a yoganɗen niɓe fawqa babi no sengo dow yoga hande joni men no yewti siga ɗum ka surat nur ka niɓe e ore niɓe andi noodi kamen ko ɓenta sa tutti de sagga hollugo ko niɓɓi kon ka niɓɓiti ha sa tutti tutade memata leydi e menen komen no fay komen tutta amen waɗa niɓena kono ɗeɗo saggali am tay men famali ko balaga ɓeni men yewtude tay ko balaga ɓeni yewtude menen men addi ɗum ko winte kon a tasrih men laɓɓini yewtere nden tay men famali idan niɓe go no hoore niɓe himo yoolo e nder ɗen wa baynama kuntu o winde mi laatino atahabbatu miɗo jumpa fi lujaji a e niwe mum de andi lujjatin ko niwre
en jangi ɗum ka surat nur ka tafsiru Qur'an ka ida adaa li tun jalbani mi qamaru lew e hoore nde ni ɓe ɗo e mawnude imo jumpa e majje o anda ka o yarata mo hulimo aani tun ko Allah watta ko lewru yaltitani mo nder ton ka nder niɓe fattaba'tuhu mi jokki lewru ni fara'aytu mi hayni nafaran jama amma mi yeeso on kadi sabaquni ɓen ɗon atti kelan ila dalika qamar e ndon lewru ko koyɗol ngol e nder koyɗol ngol o ari himo maapi himo aanide niɓe ɗen ɗum lewru yalto yeeso dogi o jokki lewru ɗum ɓayno jam o yahi o hayno e jama woɓɓe goo yeeso ɗon dental no yeeso ta ɓemɓe attike mo hewtoygol lewru ndu oyne ro aytu mi hayni ɗon Zayd bun Haritha mi hayni Zayd bun Haritha en jangino fi makko ɓaawo mi hayni kay wa Ali bun Abi Talib Ali bun Abi Talib kattay no wonde on jama ɗon wa Ababacry ni Siddiq hari ko ɓeeɗo tati on takko lewru ɓeeɗo tawi ɗum fa qultu law mi wiyani ɓe mundu mata ko gila onde antum onon ha hunayi ɗon ɗo gila onde ɗon takko ɗo min mi tampini ɓe fa qalu ɓe wiya sa'a ko sa'eji seeɗani ɗum nenen ka neɓali ko meerɗo o gandi ko ɗum waɗi jomi men no iwrana neɗɗo on kende de fof yo gonɗi kono jomi men nde no yewta ndaare Qur'an no faamugol Qur'an no laba ha jomi men o addata misal sina o wiya li qawmin yaqilun li ulil albab li qawmin yatafakkarun ko waɗi fof e mum ko ɓe hakkille sora ka bi mana kala ko waɗi o addanay neɗɗo jarra wiye fi yo hakkille makko ɗe jabu oyi nokku goo wi nde wonde men jarriboray on nawnaje tampereji lorraji buy fi ndarugo so yiltito to arton ka Allah subhanahu wa ta'ala andi karama kojo goto noyde deftere o wi limadha ja'ala Allahu al-amrad ko fiyon ko Allah waɗani nawnaje ɗen ko ara yimɓe ɓe wedditike o waɗa soneri ɓe wattanayɗi ɓe yeƴƴitoo o adde kan nde onde nemaji siɗo yahali o ta ɗo hi o dikkina fof o hokkamo nemaji kadi fi ndargol so artay o tawa o artali kadi woɓɓe ɓe waalo hoyɗa koyɗi woɓɓe a nanay ɗon e ande mi hoyɗi ko ɗum honɗum ande mi hoyɗi woylam maayi surra e hilan lette mi naata yiite e a julno subaka ye ɗum ko koyɗe tunno mi juulani ɓen ɗon alaaka ka o gandi no wodi hay sukaɓen no andi o nana ɓe wola si ɓe yi goɗɗo gorejo maɓɓe goo no juula ma no wowla fi yawgol to ɓenne kana hoyɗinda naati aljanna ɗon no a hoyɗinda naati yiite ka no hani hay sa hoyɗi ɗum wattanayɓe ka ɓay koko waɗoyta oɗo ko koyɗol ni one sifanade koyɗol hulɓinigol no o yiɓe ɗo tumma rebbi inni no min kanko woni sifade lamma tala alayhi nahar nde jemma nde ñalorma jellitino dow an balagani yettilan anna rasulallahi sallallah alih w sallam wonde nela sallallah alih w sallam yadu hiɓe noddude lal islam faade islamu mustahfiyan tawi ɓe suuɗi hande dawatu siran ka ari ɓe suuɗi ɓe ala feññinde malimtu mi andi kisan anna allaha no allah arada bi o fananamalan hayra moƴƴe dan ɗo pay ko pour duuɓi sappo e jeeɗɗi ko faana o andi kisan allah ko moƴƴere fananimo ɗum o faana wa sha'a allah muuyi an yukhrijani nde yaltintanmi bi sababi sabu islam mina dulmate ɗen niɓe majjere ila nur o nabammi ganora islam sabu kanko kaw yuno niɓe ɗen o andi ko ɗum o ya ndar natuɓe islam ɓe on tawi ko Zayd bun Haritha Ali bun Abi Talib e Abubacry Siddiq ko ɓe o tawi to ko ɓe o hoyɗuno to o yi niɓe ɗen o yi lewru ni o yi nelaɗo ko ɓeeɗaɓe on ndi o faami kisan pelleti koye niwre won ko ɗum yawni mo naati ko l'islam ko ɗum maɓɓe makay woma feggaki ƴuwatako ka ayo woni fa madaytu mi yehi ilay faade nelaɗo musrian miɗo yacci miɗo hawdi hatta ha laqitum mi tawoyɓe fi shi'bi ka jooli ngol joolol wiyetego jiyadin ngol wiyetego jiyadi andi ɓe mari inde joni ɗin joni no ɗuuɗi makka to iɓe mari ɗum tawi iɓe ɗon wagade sollal asrare ɓe juuli alansara ay ɓe juuli alansara gay fa aslamtu mi naati islam fama taqaddamani attanoke lan haɗunay goto siwa ha ulay nafar
sinaɓe ɗo ngal dental alladina ɓe ra'aytum ɓe mi hayno fil hulmi kada koyɗe o andi ɗo ari hollama ka o andi ko ɗum sendi noɗi koyɗi konte al hulm wal mana ɓeɗo noon ɓe addi tum hulmu itlaqan kono aslan kono noon no ngol ardi noon gasi konte hulm ko koyɗo nuɓinigo hara kadi koko ardata piiji nawiji du kono konte kon ruya konte ruya ko ɗum ɗon no jeeya wahawiji ɗi jomumen gaddata ɗi ɓe gandi nde nelaɗon feƴƴinno ɓe wi heddoranaki on ko iwrata ka jomumen ton ara ko wiyo toon sina koyɗi koyɗon hiɗa hoyɗa ɗo goɗɗum fina bimbi yira ɗum tigi hara chansani fo koyɗa kaari no maayi fina tawa o maayna ɗum na mbiɗa yaatan na fiiɗa feeñi wali ko allah on ɗum wonnumaɗi o woni tun sellata ko ya hoyɗoyɗa waɗi dewal maƴa waɗira ngal dewal noon par ce que dewe ɗen lannima o annon ɗo woɓɓe maƴay no waɗi sadaka maƴa waɗa on sadaka tinnara no fattude ɗum andi ceerno samba mon mbeya ka deftere maɓɓe o guedde malal ɓe yewti ɗo ɓe wi wata ñaamu ko jiibe ko hirsante korteji e koyɗi e lurdina ɗo wata ñaamu ko jirbi no kooɗa haram ɓaɗo tonge hima natay tajara ɓe wi wata ñaamu ko jiibe sinnama jiibe ka pular koko harmi ka ko hirsante korteji ɓenna ko ɓe hirsanne goɗɗum si kortere ɗum yo e koyɗi hoyɗa fina waɗa sadaka ɓe matota ñaamu korteji e koyɗi e ndurdinago ya ndurno yo darane ha gayna ɓenna joni ndaare ɓe ndaara ɓenna waɗay gertoga ñugur ma walla waɗay nangue fure a waɗay ɓe ɗum ɗo fof ɓe maaki ñamatake ɗo no laaɓi ɓenni watta ñaamu ko jirbi ko a heɓali yaqine mum hino kooɗa haram dey hadis nela ɗon to ɗa konko jirbi hey si on ari on tawi ñiiri no defa maafe waɗama ley tewo waɗama torotama hoore ahli aada anda ka ɗum ɗo jirbi ta ñaamu ɗum ɗo goro dane bale tobbe ndoni en jonnugoma sadaka papier rame bikki je papier rame maata e gertoje ñuguru manu moɓa ɗum naɓa ɓay noon ko ɓe ɓuuri yawade ko salliɓe ɓe ŋimamɓe aada ka salle on ma pake buusi en ɗum ɗo nayne wuuri ɗum ɗo ko ɗum ɓe maaki wota ñaamu ko jilbi no pooɗa haram ɓe maaki noon mbaɗa tonge hima ata taƴoɗal de nagge ka tawɗum no yewta kawre kowol tun ñande go ko nder taw toon kala ñaamowo ɗum ñande go ñaama e ɗum hollay mo waɗi aqida o ñaama ha ñandere go ɓe tawi mo ñaama to sadaka koyɗi on tara natoy e faami ko rentagol neɗɗo noon si suɓal kadi ko ñaama o fewata loynayi aqida makko na ko woni wo ñaamete onti suɓay ko ñaamata ko en faami idan ɓe andi ndin koyɗi ɗon no woodi ɗum ɗo woni ko hollimo yiiri ɗum kadi yaqazatan wonni ummataba sadum refti sadi continue riwayata qissati islami o jokkini riwaya no natiri islam o fa qala wi wama wonali in sami'at nde nanno ummi yumma am habari islami natugolan islamu hatta tarata huɓɓi ta'iratuha huɓɓugol tikkere makko nden to andi sonnade si huɓɓi ɗo ha monike aray lanni woɓɓe ari wisade kadi saba o murti o acciti dina mamma ko ɓe o joggi mammay woni wa kuntu mi laatino fatan suka barram biha ɗigganɗo nene a moƴƴa muhibban la miɗo yiɗu noon moƴƴa fa aqbalat alayya nenan fewtitimmi fa qala ɓe maaki ya sad wayo sad ma hada din kon ɗum woni ka dina alladi kan itanaktahu ka lumbiniɗa ka jaɓuɗa fa sarafaka kanka wontutuma kaytuma dini ummi ka ga dina yummama waabi ka dina babe ma ari kon ɗum ɓe jokki e dina kon ɗum nen makko ɓe makko jokkuno e dina o yalti e mum ajib wo kon ɗum waɗɗum o wi wallahi nene makko goy wallahi la tada anna dinaka wallahi accita dina mal jadida ka kesa ɗo aw la akul mami ñamata wala ashrabu mami yarata hatta hamuta amma ko go accita dina kan mami ñamata mi yarata amma bas e
annon arabu si wowde ana ko wolden ɗo ya doga wujja seeɗa ɗon tiyartude andi woɓɓe go woɓɓe ɗo maɓɓe bajjo nawni ɓenni wo panno Allah wara ɓe accamo ton oya o laakinene mum o rusi gertogal ngal laaɓingal pos o hippigal ɗan ɗo kuko imo ona iɓari ɓeyne ko anno mimmi maya Allah wara min accitanami oɗo ngal maƴoy to ngal ari ngal ala leydi tum ɓeyni kon ɗum acciti nawɗo jokki mo nawna kamɓe ɓenna ko mayde ko adi nde wara ɗiɗo maɓɓe nawnu ɗo ngal accitaɓe ɓe nawna andi ko konngol ngol e golle ɗe serti ka ɓe noon arabu nani way si ɓe wowli ande ko ɗum ɓe wowli oɗo ko wowli konko noon net fatafappara fu adak o andi ko waɗanni o inni ɓernde ma nde muñto husunan alaye sunana golla ɓay ma andi sa noydima moƴƴa o wi wallahi mi ñamata mi yarata mi maaya miɗo andi a ma poto ɗum min kadi mi mapinde daare ɗo bo mapinaymo fes bo ɓernde makko nde muñto ɗum wa yakula kan nadam bo konte ni se ko ñaame horoɗa alanna ni se ko natanɗa islamu ha nene ma maayi ko min kadi ɗum mi waɗay ɗum ala faalati kallati faalta e dow ɗe golle ɗe golluɗa anda ko a woni sabu wato ayyira kan nasu biha yimɓe ɓen aybinire ɗum abada dar ha abadan ɗum wowlete ha hay mayɗa leñol ma fof wowleteɗa wonno sabu nene mamaani min kadi mi waɗay ɗum o jooɗi ka nangue o desi kono anda oya kon ɗum hoyde a naati ka nani kon ɗum o wi fa qultu mi wi la tafali ya umma yumma wata waɗu ɗum yandim tori kemmi deeji on wata waɗu ɗum fanano min noon saabu min la adaw dini wallahi mi accitata dinankal yay sey wonande kala ko ar ɗo mi accitata si on jaɓi naate nafo ɗon yaron nani wallahi so maayi ɗo attan jokka dini ɗo wulay lakinna kon ɗum kanko nen makko mata to yawti fi wa'idia e kamba makko o laatini mo fiw o waɗi ɗum nat fajitanabati ta'ama o woɗɗiti ñamete wa sharaba jara o ñamata o yarata kottiti wa makatat ayyaman o ñiiɓi ɗo ñalde ala daleke ɗum ɗo laatakum o ala ñamude wala tashrabu ala yara nene makko acci ñamude acci yara fa hasala jismuha ɓandu makko ndun ndu ɗaasi ndu hori wa wana admuha ƴiye makko ɗen loyi wa harat quwaha doole makko ɗen kadi loyi si a darnimo o yana ko ñamal balɗe ɓurno jooɗi kadi ka nana ɓandu ɗum hori o waɗiri noon saadu wi fa ja'altu mi waɗi atiya miɗo ara mo sa'atan sa'i kala bada sa ɓawo sa'i sono wo mi araɓe as'aluha miɗo lanɗoɓe miɗo toroɓe an tataballaga nde ɓe meɗɗotoɓe shay hunde min ta'amin immorde ñamete aw qalilin ma ɗum seeɗa aw qalilin ma seeɗa min sharabin immorde jaram sono mi ara nene ñaame seeɗa kori nafe seeɗa kori yare seeɗa kori nene waɗe hunde kari waɗe sono wo ar fataba dalika nene an sadi ɗum a shaddal iba ko ɓuri sattude sala ko ɓe sali few ɓe maaki wondema ɓe ñamata ɓe yarata ɓe desidi wondema ɓe ñamata ɓe yarata tas wa toqsimu mi wondi ma nena wondiri Allah takula wonde ɓe ñamata hatta yani aw tashraba ma ɓe yara hatta tamuta ha ɓe maya aw ada dini ma mi accita dinanka nenan ɓe wondanila wondema ɓe ñamata ɓe yarata ha mi accita dina an kan ma kamɓe ɓe maya ala ko jeeja hiɓe welamo noon ko ɗum wal sinelaɗo maki la yuminu ahadukum hatta kuna habba ilayhi min walidi wa waladi wannas ajmain hay goto mo wonta gonɗinɗo ha hara ko min ɓuratamo welde nene makko e baabe makko e ɓiɓɓe makko ɓen e kala hunde oɗo holli en ko nelaɗo ɓuranimo ka idan inda dalika ko fewnu ɗum qultu laha minnani nena ya umma kono yo yumma inni no mi ala shadidi hubbillaki wallahi miɗo dow tiiɗugo yiɗugol ma nene kono la shaddu hubban lillahi wallahi ko ɓuri tiiɗude ko yiɗugol Allah wa rasule nelaɗo makko ko ɗum ɗon ɓuri tiiɗude komi yiɗuma mi Allah ma wa wallahi mi woniri Allah law kana laki alfu nafsi siɗa marno wonkiji wulure fa harajat minki yalti e ma nafsa wonki bada nafsi ba wonki
ma taraktu dini mi accitirta dinan kan hada kaɗo li shay'in hay hunde sida marno wonkiji wulure kiɗo naɓama mi tampere maygol kiɗo kiya kadi aranama ha wulure lanni halangol ma mi yaltata walla mi accitata dinan kan yawna foɗa ɓowtoɗa ɓeɗo accita e dina fi buuɗi ma goɗɗum ɓe wode kala mo nelaɗo maaki wallahi kaari no ka aljanna o naata aljanna emo wuuri jange fi makko on tawi lundaki tun ɓe ala no giɗa ka oɗo ndareɗo ka woni yaade ɓe no wela mo ala iwde ɗo kono wallahi o holli ɗum ɗo hollugol accitata enen se yi ko accintinta e janngugol accintinta e jokko dina ata eɗen hawni seeɗa hara yonay fu haya hersa wowlango goɗɗo taynama kon ɗum waɗi yayi tigi tigi on a wowlata ko par ce que yonay fu ko alaaliji ɗi ko ɗon ɓuuri arrange balamma ratil jidda nde sonnaɓe ɓe gayni no décision o minni gay an ada anat lil amre ɓe jasinani an fiya ko ɓe hoyni nani na ɓe maayu ɗo on ɓe tawi ɗo oɗo kadi ko goɗɗo go